Tuko ya Jumaine hatongeria ba county Meru ni betire muchie yo Nairobi Karen kire muchie yuwa munini wa rais Professor Kithure Kindiki kwenda kwaria mirandi ya witi na mbere mantura nende yethire ya kiarirwa na kinya bunge bethira ba icumire na kuwa mantura batire kwethira bakione akibwithwa kirisio mbunge bio muchemano yu yoyire nyuma yatongeria baba Meru kuria kwethira baetika muchemano yo mbere bakiwa batikaranira nthi na Kawira Mwangaza no tunengirwe ni bunge ya Senate amona bunge ya county ya Meru amona bo Professor Kithure Kindiki nethire ai Kawirane ati muchemano yu tethira yo kwarire siasa kana mantu igi ngwataniro ya county ya Meru nende nyuma ya muchemano yu ni kwa bwithikire muchemano yungi utuko yura yethire yuikinywa ni governors bambere ba county ya Meru Kiraitu Murungi Peter Munya na former CS Mithika Linturi abunge ba Meru na kinya Akuroba Ncheke na MCA mirongwena na muaja utio kumenya ibi muchama no yethire ukiarirwe ndi ni yukite muthutre munene muno yoki siasa ndeni ya county ya Meru anto bakethone mebi ni ngwataniro ya county ya Meru yotira ne bawitano rumwe na Kathuri Murungi amona bu urari Senator Meru ateiginyirekire muchama no yo na none kandite kwandika kiri mitando yewe akiwa muchama no yo tabati kwithira yo etanwa no kwirongi orongwa na no uri umene tukuboro ari kine mbango ya roe siasa tukatha twikarande na Jacob Mantili no mwa atongere barabare Karen na MC wa Karaya wabogete isimurigi Karenga tukemurika muchemano yo Karen na kinyam muchemano yo ethire ukibwithika nyuma ya muchemano yo Karen na kinyamba ria Kawira Mwangaza ria kethire kithikirwa ruyu milimani Nairobi nyuma ya kwengwa ni mbunge ya Senate na mbunge ya county Meri Tandatu nyumene hende mbere yana tukudurani tekri nteto chiawero Eamba rekuinga tuko Kawira Mwangaza ni mbunge ya Senate mwaka muthiru kuthikirwa ruyu milimani Nairobi kire arwe siasa turimurikana kuruthu ya muchemano yo atongere bo Meru na DP Kindiki ntuku ya Jumaine kwa we Karen akariba kithare chogori otiwa na Kimako nyuma ya mwari umwe kuri akana kawe na Kamoro inaketa shukuru akiwa ni mwambo yo Murungu akariba Nkabone kuandamana bakienda kubwithura barabara ya kuma hii ya Rendemi mwanka Nkabone TTI watu wene kiri nteto chia warote momuna ito madidhio ni Muruini Kremi nani Mutembe Edward Meri Tandatu nyuma ya mbunge ya Senate witikandiria na kuingatua kwa Kawira Mwangaza ni mbunge ya county Meru nendero yonere ntugu ya kuthikirwa kwa ya mbari Kawira Mwangaza amona bu na sindite maamba yele ya kuringanithwa na ya mbari ya mbere ndira kuwa mbunge ya Meru ni etire kiuta tena koti na bamwenga na yele kwengwa kwa mbundi ya wandikani ndani ya county Meru ikirikane tathiatire watho bwangaranio ya mumbire muthutira uki siasa ino yuko yeri county ya Meru kaitene kana ndiko miaka yele na nusu ni wethirete yukumia rais munini wone kinya jaji munene Mwathi Kome ntakene Meru ikigia mwanki yuti kuora ronoro bangi na kuthuranirwa ni mateni gichungi odula Rojo ntuko ya Njuma ntariki 21 metho jonde ja Meru na Kenya yonde jakethira jategete koti nene ya Milimani mugambithania Bahati Mwamuya akithikire gamba ria kweberwa gitine kwa gavana Kawira Mwangaza 120 days igamba riri rirare iketwe ni gavana Kawira Mwangaza rithirite riri koti kwa kagita ka mieri 6 na rojo nirio rikethira rikithikirwa ria mbere ribangiri kugitwa ntariki 14 mweri twitite. The public interest as it applies to the people of Meru County and the wider people of Kenya would be best served by the confirmation and extension of the interim conservatory orders in place, pending the expedited hearing and determination of the petition. Gamba riri rigita kuthikirwa gavana Mwangaza nonekete kwithira akigwirwa ni mbati nontu nachindite magamba jangi jairi jaraja kumwika kanyene kangi gakega gagucinda riu ria rojo kiumia kithiru ntuko ya Aramisi Kawira Mwangaza na chindere gamba rira riari mbere ya mugambithania Edward Murithi rira riomba kuringithia anene wa muribwa riu ringi ria rojo kiriri uria kiumia kithiru Justice Edward M Murithi na ugire ati rwaria ruru rwa kumweberia rutabatere gwita na mbere nontu gambi bwa mugambithania Kasani ni bwa rurungikite
na bila shaka tutawanyorosha kama kawaida. Ageta na mbere mugambithanio uju na atwirire Speaker Ayubu Bundi, karani wa mbunge Jacob Kirare na mwambiriria wa rwaria Zipora Kinya ZK kibungo kia mieri 6 kana baini ya shiringi 100,000 o mtu. Mugambi bobo wa Justice Mureithi amwe na bobo ni boregani na bune rutere rwa mbunge ya county bakiuga ati bathatu baba batagwetikire gamba. Thank you, Honorable Speaker. Igamba ringi ni ria mbodi ya wandikani na aria mugambithania Ichem Nyaga na wagitire ntuku ya Jumatatu kiumia giki na kweberia mbodi ya wandikani ya kaunti ya Meru akiuga ati tirumirite watho bwa ng'ananio ya mumbire niyo 2/3 gender rule. Twina gikeno gikinene muno. Kweberwa kwa gavana Kawira Mwangaza gitene ni gukitie mwankijo munene jwa gisiasa kaunti ya Meru. Ntere iji cio ijere MCS na gavana bakionekana gwakaniria gisiasa o ntuku igakia kiria kwathwa kifua igita ria wangu wa makere ya wijathirire na nde batu twina uchia ibo twingwa na bamutongeria ro komba gwitaniria na kariba Meru county. You cannot be above the law. Ethera seneti neronere gwite oko bati gwita sinje imatha kome ituthikirwo buru Meru ikuraja na twina thina na ndinkwenda kwira ntu wetu unte kande njanji na ntigita magamba kunti nimba kubwathi gunkwe tariki 18 ira no high court yomba kubwa kuchi disassociate from sentiments cha our colleagues barabara ugre president na deputy president bakambirio bapinga nene Amiru na baraba kugo ne MC ore aringeri kura ngirijere whereas the president aringeri ngurugie kura milioni 7 so tukarigarara ndere ogo kinya gwaku watweko tekumba go convince kinyanto ngurugie ngirijere na thai tukumenya bamwe batiumba kuone nyanto ngurugie kana bathingatite nyuma. How can you surely threaten President of the Republic? Nane nkane good leadership nale keri MCAs no tutu akurukirie budget itemized budget MCAs babeje ba implement budget ire ano tunade monkatha ai kira turarujaira ni itemized budget indi nalwa tugarura ndo akaire utimtu kwariria mantu ja itemized budget ndo aeje nkurukini onekene kuna miankana gukinywa kiri raisi munini wawe na mutongeria wa rwangirwo gambithania Martha Koome bakiuga ati bathatu baba nibo bakaritie gavana Kawira na president wengo na bwithiri admission awakawira na kulak leadership skills kana governance skills endo gethro ruto na kuona Kawira na kubwetha ai ne atwira ukatha Meru nontu Kawira atumba twa kurealize ata Kawira Mwangaza twithire tukirwa nwe twithire tukirwa na President William Ruto na Kithure Kindiki no ndantu ba baka kwithira bana Goodwill na Meru yethira thai Meru isasa na Meru ikomba kurani Katukumia batu antu ba Meru na twina thinera nene yani arakerera ritaga chagwo ni nera urire kuria kurita Kawira ni mbibi uri ndi araka kaka were nambi ni mbibi yake bire Meru swale ni twere kithe ndikabeno usuano na batinte kuminyanga kithe ni mbibi urite Kenya yetu turi rage ga kuonokia Martha Koome tigothithie radical surgery in the judiciary authority ba mamuyes na ba mamuyes ba bangi narua in Meru the talk is imbe chaingana turaikiria njanji kenda magamba jagambo in our favor. Justice Martha Koome, you have a responsibility. We want to see you act. wekindike karionga ukua watiroka gwatamba weta monywa ukua watiroka gwatoragani weta sniper gukua wauga seneti ukagwata inyore waejanire mbecha weta bwakara no rora waejanire mbecha uliona atwe kweri igamba riri ria gambwa rujo ntere cio ithatu ja cio mbunge ya Senate ya county na gavana bagetera kaire biumia bingi bithatu riria mugambithania Bahati Mwamuya akethira akirigita tariki 14 mweri twitite Koromba wambi changugia maromba tayari iromba ria kweberwa obisine kwa mugambithania uju nirikinyitwe na kwamukirwa ni nkiama ya gutegera rwangiruru rwa gambithania JSC muikia wario akimuthitanga na gucerithirwa kwa igamba riri riria nandi rikinyitie mieri 6 ritigambi na kwamurwa na kwithira agitikiria Kawira Mwangaza gukara gitine kinya nyuma ya kwengwa ni mbunge ya county na ya Senate.
ni rugendo ruraja ruria nandi kinya rutumite atongeria ba Meru baria ni andu bagiciaca bagacemania bakiuga ni gikaro gia kwaririo ria kaunti iu igeta na mbere ya kithurano kia mwaka jwa 2027. Shetani ashindwe na hakuna mtu atatuletea ujinga tena. Masindumba, Ntetone, Chaweru TV. Nyuma ya mucemanio yo Jumaine yo Karen ara munini wa rais Profesa Kithure Kindiki atimona na atongeria ba Meru wa Rune yawe nende siasa ni ciitite na mbere kumata kaunti ya Meru. Peter Munya na Mithika Linturi bara batari mucemanio yo ndibonekera ucemanio robo ntuku na MCA 47 bara bati watambura kwera Mwangaza. Mucemanio yo Jumaine ni Senator Meru Kathuri Murungi na Njuri ekawera Mwangaza. Mutongeria bara baingi ndene ya mbunge nene Kimani Chungwa ndere ya Meru atongeria bara Karemoni Ngwiru Wembe nurukethira Rwibenja nende boetera ni kuona hethira muthutira yo kethira yukina maka na kuora kaunti ya Meru. Phineas Imana muthurariri rwano ruru wa siasa. Kwambiriria na ntumiri ya munini wa rais Profesa Kithure Kindiki entere Charles Hodimenti aratumiria mucemanio iyo ntuku ya Jumaine Garune kie. Tutakuwa na kikao kule katika makao ya naibu ya rais siku ya Jumaine kuongea mambo ya maendeleo. Na ntuku iri ukinya Ameru batongeretwe ni atungiria bo barikinya mucemanio ne yuntere chia Karen. Kindiki akiukia kanya kau kinya kuringira ndebe Rais Ruto akiromba Ameru kumuyeka kiendaomba kuritira Kenya ngwe na kuingia mawirane. To support William Ruto, rais wetu, tusimame na yeye, tumsaidie kazi ili atimize ahadi zake. Wangapi wanasema tusaidie William Ruto kama rais wetu? Tungeri wa baraba ingende ni ambunge nene Kimani Chungwa au ontubu burankenda widro kirikana obratu itana mbere. Nimesema tu usipofanya kazi wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule. Mtu akishindwa na kazi safari ilikuwa bo ngakwera bwabwo nyumene. Mucemanio yoyo kuthira utuko bugu MCAs bambunge account ya Meru 47 abunge 10 Meru ora wari ngavana wa mbere wa account ya Meru Peter Gatira Munya Kiraito Murungi ona kinya Mithika Linturi akuru banjuri na tungeria bangi baredira bagi kage karo kingi ntere cha Karen tikuraya na Garune ya Kindiki. Na kuringana na Kanyoni Muntu karakamwe ka Boniface Mongera kiraba bariririe ne manti yegioro mwe bwa Meru na mwerekera yo county tuko yo Jumaine rukiri Mithika Linturi ne thire ne ndia kiwa Meru ni achiretwete yo bru ne thirikari nene. Lakini no ndo wazi ya heshima MCA wairie unareo atomba kurwa kethanie MP uringeri kura that constituency areo adomba kurwa kethanie governor urori we president wa county areo na adomba kurwa akethanie. That is the extent nkwariria Meru ne koceretwa ndabu Meru ne itikuonekana eri mbonde no ti muntu kuyurwa metho ndene Meru. Akiongela na kuwa mukaiwe atethirite agita wa mucemanio ne yu amonwe kwithira ni umwe wa tungeria bakuma county ya Meru. So then rumba kwithira we nomba umba kuwa mucemanio yo Meru yo ati hatongeria na Mithika atetire ne hatongeria ba ikubeti Munya to for example. Let me ask ure dombera uwe utena invite ya Karen invitation. Why? Ibongo kateni ko invite no kuiba wontena invitation ainko menyenya Munya atomba kwithira probably ainao amba kwithinya we ateti ringi Linturi wani mucemanio yo siasa yo ari Karen na ti mucemanio yo kwariria witi na mbere pa Meru kwatuka ni umabra ndibirwe kukirwa rendione anto ingiri thatu yuru ari ro kubomba kwariria manto anto brand bangiri thatu. That's a public rally kuketha ni manto ya bunge beto kenda na senator nambi na gavana kuketha tuka nema MCA baba thuri kauka ikan group kandogo anto bomba kwaraniria lakini ground kianto 5A public rally so utombo tutuo transfer public rally kuma Meru ukadhithiria Nairobi yambi na burunene akarubanjuri baraba watambaru kaira Mwangaza batungiretwe ni mukarigetiwo Andrea na Ruyeru bamenerie karo kirakia karikire utuko bonjumaine muchamano yonge to kuona yo tanda yoke endelea mitandaone
bwere to yoita Karen 2 hende toria deputy president wa Karen 2 re arari wo deputy president wa Karen 2 arari wo. That's the question we asking. Senator Kadhuri okurukira mutandao yokio Facebook oneka kunyinyila onto atari gikarone kiu kiogoro agikarataka kumeneria bamubatungeria badapatari muchemanione yokindiki meri ikioneka yake kwerekerua kilenturi namunya kanabangi na miarira nkwere okethiro kiula wanio ya wembe ni ule yoneka kuyukirwa na njira nkulani. Edwin Kiongozi akiwa na kwithira kwina njama yo kwatha kuthia munini wa rais ontobura bonekete okarikira Gachagua raritine tubara barali muchemani juria ibarigirwa bangaratana na bathura no ntuthairo ratwirire warega gwita ngugia ngoretanga mantu jai wembe ni ule na otwira ore wengere Gachagua tutina thina na kwengo Gachagua nani na ndi kwenda otwira atiri kinya kithule kinde kiomba kwithira ate safe no ntunura tukonifamire wembe ni ule tiga thireti na matisho kiri deputy president wendete okiri wendete thiri kira turagirite aria ni mantu jegenia na maendeleo ya Meru te kwenda kumenya no waraja Kenya nkurukie mtungi no ntugutwira musemo jwa wembe ni ule igutwira kwe mtu bokwenda kunywa kana bukanywa bandaye. Akariba kaunti ya Meru boneka kwaria muchemanio yoyo Karen pamwe bakitikaniria na yuo na bangi bakioneka kurea kwanirwa warega tuthuri mno batu yanto kae Meru County wantu kwa feredi bakari to Meru baeta kwaria manto a Meru Karen dina sieto tu Meru bati kwa ndresro Meru deputy president DP nkwanda mwanle so watu kana kai na interest Meru peoples akobota kuyagendene Meru County ya pele sabra abetheria kurukire barabara ekuma gitimene weta mwanka kerua kene ibo rais twakurukia barabara ekuma aja mwanka kiracene barabara uiga gitata igekiro rami mbere turinga kura na itiratonere ge system ya thirikari twegire mheshimiwa wetu honorable Dikiri barariririe mantu za njerezi yetu ekuma kirwa site mwanka kirwa na mheshimiwa itu kuga ibu akana antu borombete kukinyithia mantu za mwanka kindi deputy president na kinya ngomba koze inyiria kwa bungeni sibitali yetu ibu akamono tuna population nene sana aja sibitali yetu ka level 4 ne karetro into bire bionde bikwendeka tutethie muno kira kikaumania na muchemanio yone ndi no kwanthi metho na tone ni buri kububongwa wembe ni ule wembe ni ule Phineas Imana garu ya siasa kirindeto Cheweru akariba kethere chogoria ni bati na kimako nyuma ya mwari umwe kuri akana kawe na kamoro ina beta skuru akiwa ni kayo kamurungu anaba parane bakuru ba myaka mwanja na batakinye skuru kuma mwaka muthiru ina akiwa ni mwambo ya murungu yethira wi mwira etere kare ne deti akari na turu na kimako kinene bakiwa bone wetikio butairite kare rethirite rikiro kirore munini wa Chibwa kethere Elizabeth Kaunda Martin Mwambi na ribotie magegania na marigaria gicigo mbunge kia marende machokerete norito muthenya we munthi na gukoimuchie kwa mwekururusukari wa nkiria nturani ya kigumoni sublocation ya Kithare kiri gicigo mbunge kia mara twithirite ngiti kana murango munene wa kuthungira muchuyuri mwingi na kiburi thaa mugwanja cia muthenya we munthi ndagika cia kuringaringa ikinyite Kithumba mwari Masi Wanjiru warugurite murango uyu munene na akionekanaga kujuru igikeno na akithekathekaga ndiunga ino yetu ikujiritwe muchuyu mwari Wanjiru kuga ati murungu nwe wa mwaririe na kumwira etere atikaire twana twake cukuru. God gave me a word, and that word ilisema wait, and that's what we are doing, following God's word. God is in heaven and waiting upon him until he says go, just like he spoke to Joseph and Mary. Kuma mwanka muthiru kuringana na Wanjiru kana gake gakari kamyanke na kangi kamwarahi na kamyanka mugwanja bataro bakinya cukuru akiugaga kabeterete mugambo wa murungu ura wa mwaririe na kumwira eterete umwira bungi. His ways are not our ways and his thoughts are not our thoughts. As high above as is heaven above the earth,
That is how our thoughts are with his. Wanjiru ariuga gwe atiko makania bora watho bwa nthiguru ya Kenya bukuga ende kirako makania ikyo watho bwa murungu akiugaga murungu no agwa kumenya kamugitire gamba. I do not mind to disobey with all due respect the government and obey the government that is high above all other governments, and that is the government of our Lord Jesus Christ. So I am ready for anything. I will not even be the first person to be persecuted. Mwari uyu na gina bathiaga kanichani ya PCA wirukiri gicigo mbunge wa giki kia Mara. Mwari uyu akiugaga murungu wa uyu no agwe wa mwaririe agikauma mbari cia Nairobi arathia kanichani ya Christian Church International mieri kenda mithuru kenda choka muchie. Tutarogwo ntutauka iri ntuona ba Paulo ni badomaga ibu bai badomu na ibu bari baria baragia na ngai buru. Paulo baragia na ngai na Paulo ali doctor kauntuaga ke kalikatagala kaina shakaola kutuika ati mwana atikuthi cukuru na ni antu bathomu be mujiu na mujiu ni mujiu na nkinyo na mapastors kambuge ntureno ni ambire kuona weru mbere muntu akanitha ta deliverance ni tawa yambiririe gina wa mwari uyu augite gutire buemba kwira mwari uyu wake manto megi twana tutukuthi cukuru nuntu no agwe gina wa twana tutwende gwanwe na rotete twana tutututhiete cukuru twikirite nguo cia cukuru. I'm waiting for that word. Mbego wanagono arotete wakienda shule wakitarisha Theto ino irigaritie aturi banturene akithareti gogu nkinya kurigaria chabuchibo wa mbari no Elizabeth Kaunda akiugaga bobo butaro boneka. Family na pastor tabada tu family anto bathomu na baonoku riu ntekomba kutwasira wega mbere wane mbie na thina nontu ndire mtu akuga nenga yu kwaria ndemo Kristiano na te wega ko judge kuretweka kirundu kiriuga tutikathi skuru ni igutumakia especially coming from a young mother. Kiripotera Wero TV kuma Nturi ya Kigumoni sublocation ya Kithare kiri gicigo mbunge kia Mara. Mbitagwa Mateni Mugambi. Atonekanya kunoka inchokerete na nteto ingi. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka ntirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Aro ai boje tana bote karakara ande mbi baba kare mo kai mbi ko barukira nante kuivangete Tujaka bakara chap chap. Aya kwani yako naye mama? Tipo akiora ya bioria. Ai, wote jojo agita nyanduki. Wega Boraha Premium Kavagara darika idhano akinkimaneta na nonyiri. Boina haraka. Otemba koja kwa bumo tike boromete. Jojo kaya yana ruiro ate. Ako tsadia kuarete mutujaka bagara wa. Kanyi ya ngarama yorugi okore rumenoga no kanyi ya madha. Manto Jonde ni sawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia.
Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Akariban kabone barabatu mwera barabara ye yerendemi weta kathirone mwankan kabone TTI nibo bwithite maandamano bakimeneria tongere bone kiraba kuwa ne baremi kuba bwithire kabarabara kau kalandeka kilomita isele yake karibab wete ne bakuba banoni mawira na yaraba ni atongere bona muthiene patiwa thinene ya wendi. Akariban kabone ne baandamanite rware bakienda kubwithiro barabara ya kume yerendemi weta kathirone mwankan kabone TTI batyo tukuga njira ya kuma kabone market kumira mwankara mine ara agweta wakaiga kandemi njira thukite sana itiomba gukurukika kinya ibikibiki itiomba gukurukika ingari twina thina nene muno kuringana ora ina marinya tureja bigibiki na aja bigibiki ya customer ringa meto customer kala kura mikaimo gongo mbi na ndira batu twamwire na abo tuje twandamane barabara eje tuthitherwe mantu jagire indange ka muno pairete ariko nkaringa nde korona nde ntukwenge ndaringerwe ru ndoria tere kanto bara twathure betere o bate tutege ba tuona twenkia yani kakya ndindi yani pairete ariko nkaringa nde korwa utomere nyaruto yajere na atura benzra mieka biyo muninyo president Uhuru mongala yako ja kwa president bena kasagwa bakongata kasagwa mongala ai bako na president kiendeke barabara ature kai barabara kwenda kuthigwa to ato ano barabara kuringana nabo ne ateka barabara kane kanini ine katumika bonene na tongere bataka yukire nodito untubara bakore mubunge ora imdau ndiko batungatira iromba tinya iroma nkiwe iromba batu turare bankabone tunyimono tuathie thirikari revolution mukana arua tunyona eti nkabone turi in institution ngotaria to institution technical to primary boarding to sisters na seven sisters to children orphanage meru orphanage area to nio tuna nkabuna nde tuna nkabuna secondary romba getu ni misaraim kajira kawiga kwimono na kathithie inyaka wera ngone ya tu promotion to ede ari aruto kato ketera barabara uga khainjire ndaja just 2 kilometers just 2 kilometers baretariria ito bareta wantereu na nyuma akaitaga kai bagethera bakithama na ntubo kuthuka kwa njireu doya tora arito batokongana skuru pareja morido ereto na ko wikitha kene areti atukaragara skuru twithia meri ere ana bakwana twithiwa njire tuna thina antu bankabune na atora mikaburu etukora mbete ya buruke munene oro rito mutambua buruto mutambua arimi nabo ne bataririte kinyamareke kuremo kuma ari makethayo ne kinye kurubarito bakiwa batumba wetera barabara ne uweta sibitare Antoni oreja mpempe ajo kamatete ninkunya cha mpempe ikaogo kaigetika una ndetha iko nkuigwa na njire una ndo ntomeria enkamata kinyangari na ndetha iyo ntemeumeria nonga no ndegeke akinya ya nkamata kajira ko ikakathuku muno ngererio kamato andi ndichekirwe ndi taoni nkari obukona nkari ndeu ntikamato wikibiki ntikamato ngare nanoka tukandamana tiga nkario tukandamana mwanko tiro mwanka njiri wethithwe atoketere barabara na kwenda kwa ninya twana kugeterwa inyaro yo twenjire na kari manda mono na kairi tukitira barabara kuma twenda kuma dispensary mwanka ukabura ciathigiriro keitu ato chiburikia tututhirekero choburu
Mwana wa form 3 skuru na ya Kajiampao secondary urawa odere ntuku inyanya nthiru nonekete rwari nyuma yawe wikinye gituo ke polisi Kembu. Mwana una atarĩrĩtie ura kwa karikire akiwa awatire otae antu belingari ne muthembo yo Probox. Nabo mwite namba ya thimu ya ciari bawe kenda babetia mbeca arekerwa awite na cokeria ingilwa kanyumba ntuku inya mbere ya bote wa mwithone na rachwire njira ya wikinye gituo ne kiu kia polisi. Samuro Gaishima na ribotie. Imethori magikeno kiri Jackson Mugo wa Mbobwa ithe wa Emmanuel Mtume muritwa wa kirachi kia bithatu cukuru ya secondary ya Kajiampao wadi ya Igamba Ng'ombe ura aigitwe aurite wantu inyanya emunthi nyuma ya mwana ojo kuonekana ari mwojo rukirirwa emunthi nterechia Embu. Mtume ura akuga ati awatirwe mateka na ntubana bari nkareni ya muthemba wa Probox ariuga akuthungira nkareni enu aingirwe metho na gitamba na atebegwa kairi mwankarira aindukire ari nyomba imwe guntu atakumenya ndathite bakathwananio na ikuana mwindu ntana tochi na ria Probox ya kuringona ya rugama ndatonya ontonda chiana ne wakamata ntu kibaira takathwano ariuga nyuma ya ntugu itano irio antu babu bamwingire metho kairi na bathi kumuta mwitonio mwentere cha Embu araba murekerie na ambiria guchwa njira ya kumira na emunthi aibithira muche wa Embu kura aringite ripoti gituoni kia polisi kia Embu mbere ya gwitanirwa kiri aciari bake ndaye kwibwande nyombani ena mwindu ntebere yao ibambogete njara na ntuba ari kubekunikanĩtie metho ntamenyaga bekunikanĩtie abantu era bambete namba muciari bagiamba bapena namba muciari ndi ndamenyi mikora ntawapanda bantira aciari konkora kwa pana namba muciari bandingire makobi kundinga mpe na yakorotike ndare iro enu kwanda anyunya ontunde yabuta muno ontuba irungure ariku kumeta mucie mboeta kwa ndisi yae ko report lakini ndakinya kawanjara ndaringirwa thimu ndacoka ndacenjia ruti ndathiba Embu no ntumbirirwe mwana kuonekana ari Embu police station mwana uyu mucwite ntunu ciothe na kinyambia ndatumira mbi nyingi ngicoa mwana uyu lakini Ngai no mwega no ntumuthenya we muthe nkona mwana wakwa ari mugima ithe wa mwana uju indi na meneretie mwarimura amwingatire thaa imwe cia utugo untubura ikiutha tena mawatho maurugwamiri bwa cukuru mwarimu uyu atendia gitendo giku kenda mwana athi kurikana ntubararikanie nabo otie usugurika atandingira thimu nio ndetho mwana kana ndingira gino mwana thimu amurie bukinyite ku atie na kiao na mwana na mtiko mea karimu ciari kati mucene onto muciari ari kiao na mwana no tie mtu ena akini mtu akumenya boyega akwerewa boyega mwana imbi omba kuingatia mwana otugo kamanda wa borichi wa kaunti ya Tharaka Nithi Zacchaeus Ng'eno na kujirite ati mwana uju na mukiritwe rukirirwa emunthi ndeni ya gituo kia borichi kia Embu ara andikithitie ripoti ya bura aurangire mbere arekerwa kiri muciari nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Akariba kithaene kithia tuna karamo ndini ya maowane bati kiundune nyuma ya kambuni ya mainya ya Kenya Power kujukia transformer ira baratumaira kariba barabwethete maandamano na kuinga barabara ya kithia tuweta maowa bwete mubungi wa John Paul Mwirigi na bati kuyukia tukenda bacokirwa stima ucio. Dennis Mugendi na ribotie. Itura rekithaene na karama nturene ya kithitu wandini ya maogi shone kia bunge kia Igembe South ni isokete mundu ne kairi nyuma ya maabisa ba kampuni ya stima ya Kenya Power kugitanga waye na gukuranga transformer tetwitiete akaina muthuro jo munene bareba kwathira batirerwa gitumi kiongwa gya kugerwa ngero iji maoni togorita no Oni kambi tu penye nene mnono ntubantu baba stima kwa yagoitanga stima sieto totararire tunyembo semanio toirwa iba batere ya stima beyere kengabla wa utu aitangirwa stima no tutoko batu weto mosemanio tokerwa bara batere ya stima
kwa ubatwe antoba Kenya Power beya baitanga stima otheri twati otheri na tutekumenya yani kabu twa beya na ibanga na ngare baitanga stima na polisi cio yori yao tio gwaria no tuitogira we kwandene kana gupungwa kwa tuga bakuita stima kwina bakuri bare ya na to batu atu no maki muno bainya tutena security na ndo bakwithinya wero butethera cia seti na togetha tu ni imani to gitangwe sieto nenya sipitali ya ukirikanagwa ni ruwa muno ntura ijire kiristima na ndibarira mubunge wa John Paul Mwirigi na bere imbio ikuria ingi kunio ndiria igeria riture kwanire mabisa ba Kenya Power baturagi tuminigi kuri trombikana onya kwera John Paul Mwirigi stima sieto ni iterwe na stima hii ito abatu weto tokerogete akasiesie wamba kana nati ikarakari ikenda toya kuiterwa rodarwa ketha ni nya transport meweza oketha tutireka tobatikinya kubanga tukerwate tobatikura tukuna kana kampesa ni lyawa no tobitimo niyo tumambesa nariku lakini antoa no tobakuitanga sisi magane wamba kana miloi Dennis Mugendi Weru TV ntule ni akithetu wandini ya maua Igembe South County ya Meru. Abunge baraba kuwata mbaru Rigathi Gachagua bwete kwina mubango yo kuwata na kurekira mamba abunge na maseneta baraba kuwata mbaru Rigathi Gachagua ni thirikari atongere bane baye yanengerekana ne yambare mubunge wa Junja George Koimburi urokwerekana utumira maratasi yorongo ya kithomo bakiwa kinya kamitine cia mbunge mwanya ni bengirwe. Antone Kathenya na ribotie. Abunge na maseneta bala ni thingati baolo ale munini wa rais Rigathi Gachagua leo ni beumirite kumenera kilaba kuwa ni thirikari rais William Ruto kubanga ni wiki kampeni ya bunge na maseneta bala balegani na muswada kwa bobisini kwa Rigathi Gachagua na kubekera nditango itejauma kwa mwelekelele kugwata kwa mubungu wa Juja George Koimburi ulalekele muthinyomde na mahali imefika. Nataka kueleza serikali na rais William Ruto, toa schedule. Sema siku unataka kushika wajumbe, tutakuja kotini. Provide a schedule for us. Yeye kama alivyofanya kwa mambo yote yaliyoahidi, amevunja ahadi zote. Tunataka tumwambie kwamba hiyo moja, awapatie wabunge viongozi nafasi wafanye kazi yao. I believe that Ruto is ready to silence anybody and is going to use any means, either arresting, either dragging, either silencing you in all the means that he can be. Kulingana na bunge na maseneta baba gutita karenole kukuma kithirikari nene likabaina inia kire muronga mwa kumenire thirikari ya rais William Ruto. Because the way you are behaving in a manner that you want to intimidate us. Lakini ieleweke kwamba hatutabadilisha msimamo wetu wa mambo yanavyoendeshwa kwa nchi, serikali inavyofanya kazi. Hatutabadilisha msimamo wetu kwa sababu ya mambo ya kotini. But all we are saying is that we are not going to be cowed, we are not going to be silenced, and we still continue asking these questions. We shall not be cowed, we shall not fear, we shall not be intimidated, and we ask the president to stop misusing the police, arresting, releasing. If they are arresting a member, they arrest. Na waweke yeye ndani, apelekwe kotini. We use the channels of justice. Nao kagita ka bunge na maseneta baba ni bamenirite rais William Ruto ni gutunya bamwe bao itikire kwa mitinkorani ja bunge nene na itebibi kwithira bikinenkaniro kia bunge ba kiama kia ODM kulingana na boite bibi batele kudiki bamwe ba bunge ba Kenya Kwanza bala batiye to bakigwataga mbaru rais William Ruto na thirikari yae. Why is it that you hate your own people? We are the people that elected you. How is it that you are replacing your own people with people who never voted for you? Even if you don't agree with us, myself, John Medhu, we have many other sycophants from our region who support you. Kama Senator Medhu ametolewa kama mwenyekiti wa kamati ya ardhi, basi angepatia kiti kile labda mtu mwingine kutoka mlimani ambaye alipiga ndio ili endeleze, lakini sio kwamba anapeleka kwa ODM. Kwa miaka 3 ama 2 umefucha rekodi kwamba hakuna kitu unasema ambaye inakuwa ukweli. Nataka kusema kama senator wa Kajiado, bado tutakungoja miaka hiyo ingine 2 idangoja.
tuone ni nini utafanya tena, because naona hii record itakuwa kubwa. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Akariba kaunti ya Tharaka Nithi nende bakethira bakiamukira motungate ya utheri rungu rwa SHA Clinic Dispensary na Health Center. Aitumire ontubwo Gavana Njuki urana mukariete wogima kiri kanju ya magavana wete akari bondebe na kioto ke kwamukira otungata bogima butena mari akiwa kire sibitari se level 3 akari batirira otungata bokona daktari ukana ya both patient ende ba mama sibitari bakethira bakirea. Kuringana na utaribu anto wa mwaka wa 2019 kaunti ya Tharaka Nithi ina akari 863 amwana ugu na akari 1,123 gaki baibandikithitie kiri mubango wa ugima wa SHA kira igichunche kia 27 kwa igana. Hiyo ni kumaanisha 73% ya kazi Tharaka Nithi matirejisite thini wa SHA. Nimonete nkuthiruka masibitari kwamba antu maria matikuthi sibitari mama miemushi mangi ni mathi kwa ganga mangi makathie kuromberwa na kwogu ni tukuthie mibango mingi ya mathiko thaino tebura tukuthie birthday cia twana thini wa Tharaka Nithi. Njuki aruri akariba bandikithe mubango ni ojo kenda bagunikana utungata burugamirito mari chibitari ni chionde cha kaunti no. Ku register ni free. Ku register gunka anoterebete ukona huduma free of charge. Dini wa dispensary health center. Tigokia admit kwa dini wa health center wa health center. Kwa kairi we register no wariba kwambiririo munde sibitari cietu ile cita kwa level 4 sibitari ya Marimanti, sibitari ya Kibunga, sibitari ya Magutuni, sibitari ya Chuka inucio ndeinya we register no wariba wathie kuga treatwa free of charge kude shiringi ogwetua. Alex Muthamia noe murugamiri wa mubango jo wa SHA ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. The only help we can give Tharaka Nithi citizens is to encourage them to register with SHA. We don't want to hear people out there saying SHA is not working. You register, pay, then you ask us, mulituambia inafanya, kwa nini haifanyi? Lakini huwezi kuwa huko nje ujaregister na wewe ndio uko kwaya ile ya kusema SHA is not working. Na sibitari ribo nundu tukwenda kulipa shilingi 300 kwa mwezi, tukwenda kulipa shilingi 500 kwa mwezi, utekwenda kulipa 2,000 kwa mwezi, na thaino tukwaria unuthi ukaria mandaci ukathie gukotha nyama baria thokoni anacia matumbo na shilingi 700. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima. MCA we Amba Ng'ombe Njeru Ng'arana amenereti Senator wa Tharaka Nithi mwenda ataya akiwa na aremine ngwe ya wayo Senator Bru yante kumba kumureka thirikari ya kaunti Njeru wete kukaita nende kaunti ya Tharaka Nithi ite kuona uguni bo kwethira benete ke Senator. Kwina ngapu itha gurene muno rira ngavana thurwa withiro senator rare ogo imuntu utweka compromise timu tatakiuria mbese cio Nairobi cia ya county agakira ikariwa anantu bakirera bakiuga mbese no ikuriwa nakirite nuntu wena pengine na twekira compromise ndenda ku promise antu Tharaka Nithi into kimwe aranga twekira senator muntu ura ngavana kathurwa ari mbese cia muingi wa Tharaka Nithi county wanatiga kumuira senate wana makobi tukarwa nuntu tukiambere mbesa tichi yake tichi ngina mbesa cia antu Tharaka Nithi county irabeba nenkere ithirikari kenda barutira wira utiomba kunenkerwa mbesa uriyaga na ninde senate ndi kukijira mpigi na mbera antu tika mbesa itanenkana timu totendete mbia wanende ungenda mbia nenkerwa ni kunenkerwa nanga kira lakini ugire ntikira nuntu mugongo Tharaka Nithi county atu baba na thina ibo baingi na timbe situiria antu bonderera Jesu erira ugire timugate unkoturagia antu moyo no kale ugetatagira antu rietwa kuri kadhibu yako karathimo no karathimo na umirere wana mtiaro ciaku na ngero mpaka tongoria babangi antu batia ukira rira muntu akunengerwa mbeca cia thirikari akarea akaka manyomba manene
ugatwika na ruta akarita mutongu wi county uri akanyomba cia ngoroba gutie cibitari gutie ndagwa gutie ruji ukethagira gura kiniene mantu maku mabwire guraka gura ndege wa utura maicha marama mega muno ngari thinaira nene kunga make sure ndi senator Tharaka Nithi county uroka thurwa governor ngamake sure gurutira antu wira na ria gurutira wira tukethwa twino hapa kwa hapa senate na kila mahali tukethwa tukiangaisha na kotini tukathi kenda antu bathaikwa na antu ibatie ukira na thirikari nio muntu aiyaerwa na kwia na watwe na thaikwe nundu tiga kubendere atumanitwe athia kaiye deputy president na kuromba muno tugwatanira twi leaders ba Tharaka Nithi county na Meru county kenda twithwa twi gintu kimwe lakini ankera leaders nabo tutigwatanira riba kwiyambia no mukaba rutire antu wira kuringana na nafasi ya mtu anengeretwe wona wale ambia utie kugwatanira wale ambia imikwayu nundu tukiambere utiomba kuthiothukia mbia cio nthe ule ukibanga gende tutikugweta tutakusema tutakucall out kenda urutira antu baraba kuthurire wira utakuria mbia ciao nundu mbete ti ciaku icia thirikari na ciaito kurutira antu wira. Murungamiri na mubangari wa mantu ya kurwa na ndo cie kimumbire Meru Njunde Kawira uwete nuntubo kwithikira Meru utongere kirima karika ya wenyangia kiwa ndo chiki misi Meru ire chunchike 36 kiriana Njunde wete Ameru bake ya muno chuira makarika ya ntaira kenda kwithira ya kinama Dori anto betu ba Meru kwena gwa Dori anto betu ba Meru kwena gwati kaunti ya Meru imbio nto Meru ke sisiatu sionde ire above national indicators kuringana na Njunde Kawira orane coordinator wa agenda based violence kaunti ya Meru alitarira ati na kuga kaunti ya Meru kwena mantu mathiete na mbere matemega na muno akiuga mantu makonania na kinya ana abani ni kuwata amimba ni kumania na marutha mara antu bakurutha makonania na ontoire bwa kurukirwo ne gita sexual violence data yetu ya women Meru county to 16% against 15% ya national. Noke yotegera maybe twale tutwinge turatutanwa after kare gatanirwe karibu ko ikaumire yani ke narakurire kwa hivyo kuengage ke manto ya sex sio shinda. That's why maybe one of the reason why ukwithira kuona kwina so many cases cia twana twina mimba tongito kuthulumiwa arume bethreto bakiwa aribo bausikia kirebo kioria ni ati imbibi otoma mwana mware asikia kento murume orende arekeri otano aribo wena akitatia na akinyirina na kwenda kwanjeria kugeria mbi kutest maisha akigweta kinyando acha kimeji na chichi otoma manto omaingi mathinambe na kwangaratania menya muturire wa mwana mware teenage pregnancy Meru county 24% kumaanisha kuma ke ekuruigana baraba kweja ke maternity sieto twana 24 itwana tutekinyetie miaka 18 noke yotegera sub county siria ciethirite ciena cases mbinge mono cia twana kwethira ciena twana nira bandu ikwethira bandu ige practice manto yambi ya FGM and then yoke yotegera physical violence ndo akinya cia kimucie Meru county to 36%. 36% iko maanisha kuma kenjegana 36 bandu batorambi ndwene na ibyo nto ni kwenda kuwa ntuko ya narua gitumikira kutumita kwethira kinya indicators cietu number 1 ciethira ithukio mwana ora rira kwethira kwina ndwa ndenenja mwekuru bathuka na mukuru twana tutu twa vulnerable to the community na community no take advantage yana bareko yana bau Komagebe North Petan Class Chabari Muthio nteto chiwaruthe mugucokeria nkatho no tubugo watandite na uni munariro mathithio kari murwin kirimi tuwatanire kiri arwe siasa